muri abo ba kabiri babaye batatu rero, umwe muri bo yitwa Impano Bravi Gloria wagize amanota 98.8 kw'ijana, akaba yarigaga mu ishuri ryo mu karere ka Bugesera. Undi nawe akitwa Ihirwe Kanimba Onete, uyu nawe yigaga kuri New Vision Primary School mu karere ka Huye, ndetse n'uwitwa Dohir Gary Gavri Darcy wagize amanota 98.8 kw'ijana, wigaga kuri Ecole International La Racine mu Bugesera. Undi nawe akitwa Nsengiyumva Jona Olines wigaga mu karere ka Bugesera, na Ashimwe Keza Geraldine wigaga mu karere ka Bugesera. Uyu yitwa Izere Enoch Tresor, uyu ni nawe wahize abandi mu mashuri y'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Mu bakoze icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, abatsinze neza ni abantu batanu. Aba bose batanu barangajwe imbere na Izere Enoch Tresor wagize amanota 98.67 kw'ijana. Uyu yiga muri ES Kanombe Efotec mu karere ka Kicukiro. Abanyeshuri batatu bigana muri Hope Haven School mu karere ka Gasabo bihariye imyanya itatu kuri uru rutonde rw'abahize abandi. Abo ni Uwumuremyi Albert, uyu akaba yarabaye uwa kabiri n'amanota 98.0 kw'ijana. N'uwa gatatu Ineza Flora Elise wagize amanota 98.89 kw'ijana. Uyu nawe murora kuri screen zanyu yitwa Jean d'Amour. Amazina ye yose yitwa Ndayishimiye Jean d'Amour. Umwanya wa kane nawe yigana n'aba babiri, akaba yarabaye uwa kane n'amanota 97.89 kw'ijana. Urutonde rw'abahize abandi kandi muri uyu mwaka rwashojwe na Agaba Happy Jean wagize amanota 97.78 wigaga muri Petit Semail mu karere ka Rusizi. Abanyeshuri bahize abandi kandi nk'uko twabikubwiye bahembwe na Minisiteri y'Uburezi, aho bahawe mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ishuri bigiye bitandukanye. Gusa umwarimu Sako nayo kandi yavuze ko izishurira aba bana bose amafaranga y'ishuri muri uyu mwaka. Uyu Minisitiri Nsengimana yavuze ko kandi imbaraga inzego zishinzwe uburezi mu kuzamura ireme ry'uburezi rihabwa abana b'u Rwanda zitazasubira inyuma, ahubwo ko zizakomeza kongerwa. Yaragize ati, icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta mbaraga na zimwe tuzasiga inyuma kugira ngo tubafashe bashobore kumenya. Ibi nibyo bizatuma abana biteza imbere, banateze imbere igihugu cyacu, bubake u Rwanda twifuza kandi rukwiriye. Turagushimiye wowe kandi twabanye muri kino kiganiro. Naho nge mwari kumwe nanjye Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Gusa nimba utarakoze subscribe, reba aho hepfo handitse ngo subscribe maze ukandeho, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya dukora buri munsi bijye bikugeraho. Turabashimiye naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.